Makaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kapayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ada pensyon ti pimusay nga asawam, saan ka day, girly anak ka? Adamat, nanang. Day, adan tumaawat mo iti binulan. Wen, nanang, iso ti asikaswak inton bigat. Ay nawaw, nagsya atan no kasta. Uray saan kan nga agtrabaho? Ape ana sa ludsod yu ti may papan iti pensyon day dilusyo, nanang. Ay kwa. Kaya't kula maamuan no addawan no awan. Kasta ka din, nanang. Mala, agpakadak nga rudan. Masapul nga agawid akon tani. Ado ti agururay at trabaho iji balay. Ti apok ngay gayam, saan na nagawid? Nagadumot ti pakakumikuman ni Ayra, nanang. Manmanula ang agawid dito lugar tayo. Kasta gayam. O, nanang. Mala, agawid akon. Magan-anad ka anak ko. Intun maminsan tumanan. Nanang, nakitak ni manang girly di paradaan. Sa dino ti papanan na day jay? Ilakad na ti pensyon ti pimusay nga asawa na. Kaya't kali asawon day ta nga agpensyon mo't ni manang? Una, adan tumat ti binulan a maawat na nukwa. Ay nawang, naggana sinukas talanang. Naku nampay. Amang ano dakkel ti pensyon ang maala na. Sigurado daytan. Mayat ti trabaho day dilusyo nga asawa na kay. Di uray sa aring nagtrabaho ni manang. Una, kan adan to pa kairanudan ta, Arthur. Nanang! Nanang! O, bayan! Day, si kamot gayam, girlay. Naimbag nga aldaw yun, nanang. Sumrak ka, anak ko. Saanan, nanang? Indagas ko laang tikar ni aginatang ko para kada kayo kantatang. Ay, nawaw! Gimatang kapay lang amin, anak ko. Adamat kit disweldok, nanang. Saan sa pa'y mo't anabayadan ti hulhulugan nyo adaga? Saan pa'y, nanang? Ayun gayam, inasikasok ti pensyon ni Lucio itay. Nasaya at matnukas ta. Isupay agastusin nyo nga agina. Ibingayan kay to iti pensyon ti anak yo, nanang. Agtugaw ka, tamangan tan lakay. Adobo ababoy ti sidaan ta. Ay, nawaw. Gibatang kapay lang ngamen, Priscilla. Saan ko aginatang ti karne amakit-kita man niya? No, saan mo ginatang? Nangalam ka ron. Inted ti manugang ta, lakay. Ni Gadlay? Wun, isulaang mati manugang ta. Naimbag man sa dayang gatang na. Nagsweldo ka numot, lakay. Supay kita paggastusan na. Ay, wun kayam. Inlakad na kano ti pensyon ti pimusay nga anak ta. Kat, ada ka numawat na. Agda, lakay. Ay, kitusto no ada maawat na. Tay supay nga ibayad na, iti daga ahulhulugan da. Oh, kwarta para kada kayo, nanang. Ay, nawaw! Saan kami? Ba't ngagdaw-dawat, anak ko? Awatin nyo kitdi. Pensyon ni Lucio da ito, nanang. Ay, saanan? Ibayad mo kitdi no adda pa'y utang nyo dita. Di mat imbagak nga ibingayan kayo, nanang. Ay, nanak ko, para kada kayo da iti anak mo. Para kada tayo, Da kayo tinang padakkel ken ni Lucio. Iso amayat ti trabaho na.
Deserve you ti makibingay iti pension ti anak yo, nanang. Ha? Ala, awatin nyo kit di. Tapno aday gatang nyo iti masapsapul nyo kini tatang. Ay, katagyaman naklaunay, ano kasta, girlay? Awan rumbang apagyamanan nyo, nanang. Nagrigatan ti anak nyo day ta akwarta. Saan anasaya at ngayimot ko kada kayo? Bakit? Ada nakita ka kwarta iti silid ta. Ay, wun, inted ti manugang ta itay lakay. Ha? Lukas ta? Agpinpinsunan? Wun, lakay. Naimbag man ta nang ibingay. Amo namit nga may nanilusulaang ti anak ta. Eh, nagrigat na daya ta kastoy, bakit? Ada siguro plano ti Diyos, lakay. Kun at least malagip data ti manugang ta. Talaga, ngawat may bagakan girli a manugang ta. Uray siyak mo ta. Nakasaysaya at ti manugang ta kadata. Akatugangan na. Awan pa'y naimas ama si damot. Itlog laang may tada. Agpinpinsyon ni manang girlay san ka di nanang. Wain, apay kaday. Agdawat kayo ti kwarta keng kuana. Sigurado adakil ti pensyon amaw-awat na dayjay. 2,000 iti binulan laang matit-ited na. Ngamawan pa inted na iti abulan. Ay no, apay ngay nanang. Diyak amukin manang mo. Agdawat kayo keng kuana Anak yumot ni manang girlay. At nakarbangan yung agdawat iti kwarta keng kuana. Mapanak to iti ayanda inton umay abulan. Urayan tala ang amaala na ti pensyon na. Kasta ananang. Tapno makaraman tamot iti naimas amakan. Wen kaday, siyak ti makaamaw. Relax ka laang dita, Arthur. Nagadumot tantin luto masinigang bakit? Dwa talaang mutamangan. Wala tay bingayak ti manugang talakay. Ay, kat mangitulog ka karudan iti ayan na. Anya turasan? Mabalin mo at ngay dagas mo numapan ka ijay garden ba? Saan nga itayan dati pag naakbakat? Adayumot nga minijay. Malasyak to nga rudan ti mapaninton madamdama. Wen, araw sampay lang. Ay wun gayam, dandan ni maibusin ti bagas talakay. Ikan na kita kwarta. Tagpauitakan ka na kam Oliver. Manungaminan ti half kaban ita. Ikan na kita 2,000. Ang mumot ni Oliver ti mga subli ti sukle. Ada kwarta iti drawer iti silid talakay. Mga laklat ang arudan. Wunan takas makita mag busy ak dito. Ni Aira ngay kayam. Awan pa yan nag-awit sa puko ta. Awan pa lakay. Busy ka no, ijay syudad. Si kamot gayam ti masabat ko, abalayan Flora. Kumusta kan? Nasaya at lata, makit abalayan Priscilla. Si Kangay. Ay, kasi ti Apo, nasaya at kami mutlata. Iti ayan da gerlin samay tinaggapwam. Iti ayan dangagpaysaw abalayan. Anya ti inaramid mo ijay aya. Nang ituludak laeng iti sinigang para iti manugang ka. Sip-sip mo da ito nga abalayan Priscilla. Naamuan na siguro nga agpinpinsyon ti anak ko. Iso nga agin sisingpet manain. Anyat ko nam abalayan. Asinaw ti agin sisingpet. Ay, kwa. Awan, kamalilaan ti panakaawat mo iti imbagak. Agpatuloy akaw. Uray sika, agpatuloy ka mo iti tapno di ka mataktak. Nasalaw ko ni abalayan Priscilla di tadalan itay. Anya ti inaramid na dito'y balayaw. Nangyag iti sinigang nanang. Sip-sip day di ataaw. Ay nawaw, apay kastamot ti ibagbag ayo nanang. Amo na siguro nga agpinpinsyon ka, iso akasta. Ay nananang, pagpanunutan nyo man ngaminan iti dakas ti abalayan nyo. Madlaw may, kasta talaga dagiti tattaaw. Sumingpit da no makakita da iti kwarta. Uray idi si bibiyag pa'y ni Lucio, kat kasjayan ti katuga nga kanyak nanang. Di mawat ka day iti pensyon mo.
Uray saan nga agdawat kat ibingayak lata ida kini tatang. Nay, naglalaingan ngay dagita akatugangam. Rumbang laang nga ibingayak ida Tano awan ti anak da. Awan mo ti maawat ko a pensyon ita. Jak amo kang kagerlay. Imbis ada kami iti kapsat mo ti agnumar iti kwartam. Makibingbingay mo ten dagita at tao. Adamot 2,000 nga ititad ko kada kayo nanang. Napatpatagpay dagita akatugangam ngem da kami iti kapsat mo. No da kami latan ti ikam iti kwarta, di mayat kuma. Ngem saan mo ta priority mo gayam dagita katugangam. Anya a klase ka nga anak? Anya nga nanang, andaintid ni manang kada kayo? 2,000 laang tingtid na. Ay nawa, apay ag 2,000 lang. Sigurado adakil ti mauawat na dahi dya pensyon. Wala ata napatpatag dagiti katugangan na. Anya, Tunggal maala na ti pensyon na, dagiti katugangan na ti ibingayan na. Iso Ay. amismaw tinangibaga. na yan ni manang. Kasla saan mo't ngagpampanunot. Dakkel siguro ti itid na kadakwada ngem siyak amismo nga inana. Para makita no isumat agkasapulan. Makita no asino ti tumulong ken kwa na. Hay, barurudak iti day jakapsat mo. Nasakit tinakim ni nanang ken kamanang. Ay nawaw, apay ka no. Kwarta manan ti makagapo. Kasano kat napatpatagpadag iti katugangam ngam ni nanang. Ikikakmat ni nanang iti kwarta na. Sagdo 2,000 da iti binulan iti katuganga. Panagkunam ka di kat umdas ti 2,000 iti makabulan. Anya? Manang, iti kinangina ti magatgatang ita. Kurang ti 2,000. Nukurang ay kat na yunam Anya klase ka nga anak. Imutam kid din ti mismo nga inam. Apay ngamin nga ikampay lang dagiti katugangam. Ni nanang latsa kuman Ay na, saan nak amaawatan, tawan pa'y asawa, mading ko. Amumat nga agmay-may sa nga anak ni Manong mo alusyo. Ken pensyon na ti kwarta, amaaw-awat ko iti binulan. Ti bagam kit de, imot ka. Amok kahit mula ang ti agpa-impress ka dagiti katugangam. Iso akasta ka. Agawid ka numot ni Ira, linaw lakay. Ha? Asino tinakadamagam? Bakit? Isumutimbaga ni Girlay, idinasabat ko di tadalan. Ay, kat na saya at ano agawid mo tapo ko ta. Nasurok ang makatawan mo tan adita nakitkita ni Ira. Naku nampay, bakit? Magiling ta kay ti saba, taiso ti paborito na day jay lakay. Anya pa, Sa balaang mo ti ado dito'y balay. natangay nga ta. Adabo nga ti mulam aya. Adawa basait bakit? Malaburas nga road tapno adda maramanan ti aputa. Kumusta mo tibiyagi di syudad ay rapo? Ado nga ro ti paggastusan, apong. Agtipid ka Isumetiar aramidak, apong. Ano awan ti abastaw? Agtiks ka kinanang mo. Tamang ipawit kami itinatang. Wen, apong. Ay, huwag gayam. Ada insangput mi asaba. Ay nawaw, kaya't kulaunay dayta, apong. Isawa nang ilingta kami. Taamu mi apaboritum ti saba. Agyaman naklaunay, apong. Ewan, kano agsubli kay di sudad ngay? Makalawas lang ti bakasyon ko. Nagbiitan. Iso asulitin tayo tapno makapagbanding tayo mat, apong. Adaman madlaw ko, nanang. Anya ti madlaw mo, Ira anak ko. Talong aldaw kun dito'y balay. Ngamjak pa'y nakita ni apong Flora. Adda ijay balay da Apay asaan nga umay dito'y balay, nanang? Ay kwa, ay jakman amukin ni apong mo anak ko. Busy da siguro Kasla saan kayo mat asigurado iti ibagbagayo, nanang? No kayat mo si kalaangan ti mapan ijay balay da anak ko. Anya? Naliday kamot anagawad bakit? Apay ka dahil?
Naranaak ni abalayan Flora ijay palingki itay lakay. Kat, Saan nakakinasarita? Kan kinusilapan nakpay. ay nawaw. Apay kanumot akasta. Ay, tsak man amula kay. Hamangan man no ada nagapaan yaw. Awan mo't amaw. Kasaritam ni Girlie Amangan no di mo amaw kat adagaya mo inaramid mo anak asaktan tirik na ni abalayan Flora. Bakit? Anya ti parikot ayan nanang. Ay, kinusilapan nak ngamin ni abalayan Flora. Idinaranaak ijay palingki anak ko. Apay kanumot. Jak man amaw iti inam. Adda ka din nagapaan nyo kininanang. Awan mo't nagapaan may. Ngamno apay akas jay mo't titrato na kanyak. Kasla akit din angin alabsa-labsan na laang ijay palingkay. Bayan nyo nanang, takasaritak tuman ni nanang. Ibagam ano adda parikot na kanyak. Kat idiritso na, tapno mapagsaritaan may. Sana kas jay akos kusilapan nak, ajak mo't amaw ti makagapaw. Saan asyak ti ibabain nyo kadagiti katugangak nanang? Ay nawaw, ibabain mo't asasawam. Saan kamot nga imbabain Kuskusilapan nyo kanuma ngamin ti katugangak. Basol na mulaang. Anya? Basol na ata isuna pay laang ti agnumar iti kwartam. At damat ititad ko kada kayo nanang. Kan may sa pensyon ni Lucio dayjay. Di kay man agbalin ama naging bubukod. Di mo ni kalintigan ti kinapuskol ti rupa dagije at tao. Nanang sikat tinapuskul ti rupa na. Agraman pensyon ti sabali at tao pag interesan niya. Kasla kayat yo abukudan tayo ti pensyon ni Lucio. Ha? No siyak ti da kayo. Kasari tayo ti abalayan nyo. Agsorry kayo tapno saan akumpormi ti mapampanunot na. Di yu panggapan ti makiapa kadakwada. Tatalaga adi kay ikan iti kwartayo nanang. Saan ko maakasta anak ko? No kasta nga rod, di kay basta gumurgura iti padayo a tao. Agbain kayo umata. Wine, agsuri akaun kan abalayan Priscilla anak ko. Pasensya kan ano kinusilapan ka iday abalayan Priscilla. Nakla atak nga rod, idi kinusilapan na. Katawan mo't amok anagapaan ta abalayan. Kamalik dayjay abalayan. Iso asurey. Sapay lakuma at mapakawan na. Napakawan ka an abalayan. Agyaman naklaunay nung kasta abalayan. No adda inaramid ko adi mo nagustuhan. Idirit sumla ang kanyak. Tapno amok mo't Awan dakes nga inaramid mo. Siyak ti ayan ti bidot. Iso nga imayak takayat ko ti agsuri keng ka. Ay, nawaw! Di ka agbalin anatangsit kan managing bubukod. No adda pagsayaatan, ibingay mo. Iti kasta kat napimpintas ti agbalin alinnangan niyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.